Umukino w'uyu munsi ukuyemo iki bitandukanye n'abandi ba adversaire umunani mwahuye? Nibaza yuko uravye ngeni ekipe ikina nka Al Hilal nka Gor Mahia, ariko twashoboye gushobora kubabloka, kubabuza amakombinezo yabo bakora, bituma dushobora kuba stable. Rero hari ikintu kinini cyane, hari ama movement bakora akomeye cyane ama permutation, bituma natwe hari ikintu tugiye kongeramo, ko hari ibintu byinshi nashoboye kwigamo bizodufasha no guprepara match zikurikira. Uyu munsi mu bakinnyi bawe 11 wavangavanze, ababonye umwanya abatarawubonye. Kuri 11 bakinnyi ubushize kuri Masare hagarutsemo 4 gusa, washakaga iki? Nibaza yuko programme twari twateguye yahindutse, n'ingene ibintu vyahindutse kubera Super Cup yaje mu cyumweru gitaha. Twari twateguye ko dukina indi match muri weekend, ariko kubera zabaye hariyo Super Cup muri weekend kurikira, twaprefere gukina iyi match yonyene kugira dushobore kuronka umwanya wo gutegura match zibiri za Super Cup tuzokina. Nico gituma mwabonye uno munsi twashoboye guhindura uko twari twapanze, dushobora kuraba abakeneye umwanya mwinshi n'abatari bwaronka umwanya ukwiye kugira dushobore gushika ku mikino novuga ya Super Cup cyangwa Confederation, abakinyi bose bamaze kuronka umwanya. Ibrahim Jingare mu bakinnyi basanzwe niwe tutabonye uyu munsi, afite ikihe kibazo kuri Super Cup uzaba muri equipe? Jingare yagize ikibazo cy'umugongo, ariko yaronse umwanya wo kuruhuka. Nibaze yuko mu myitozo ikurikira tuzoba turi kumwe no kuri Super Cup muzomubona. Super Cup urayivuga iki? Kuri wowe ni igihe cyiza cyangwa se nawe wari kuguha uburenganzira wari kuyanga kubera ko ufite urugendo tariki ya mbere rwerekeza i Yaounde? Ije mu gihe cyiza kuko ni match ituma dukomeza preparation, tugiye gukina n'ama equipe akomeye yo mu Rwanda, rero ituma tuguma twitegura neza kugira dushobore kujya gukinira Confederation Cup tumeze neza. Hari amakuru ufite kuri Panthère Linde muzakina kinite imezite, hari ikizere uhabareyo ko muzayikuramo? Nibaza yuko amakuru turafise, ariko nukubandanya dukora turondera andi makuru. Ikizere kirahari kuko abakinyi bose bameze neza, no kurindira tukaraba rero muri iyi minsi iri imbere ngene tuzoba duhagaze kugira umuntu ashobore kuvuga neza na neza ngene tuzoba tumeze. Mu makipe yose ntayo mu Rwanda mwigeze mukina nayo, kubera iki? Nibaza yuko sikuvuga ko tutashatse gukina nazo, nuko twagiye muri preparation turonka match dukina za makipe yo hanze yari yatanguye imyitozo. Nibaza yuko ekipe zo mu Rwanda zatinze gutangura, hama dukurikiza Sekafa. Nibaza nico gituma kuko twanateguye yuko yaba Super Cup yabidahari twari gukina na ekipe zo mu Rwanda presque nka 2 cyangwa 3 imbere yo kudutegura match yacu ya competition. Turabashimiye. Urakoze namwe. Coach Haringingo Francis nyuma y'umukino byinshi arabisubije, barimo baritegura urugendo. Utanga Eric, ikipe ya Rayon Sport ikinnye match ya 9 iyitsinda, hari abashaka kuvuga ngo ni confidence birafasha Rayon Sport, hari n'abavuga ngo ni over confidence biraza gutuma yirara nigera imbere mu bibara ibe yatsikira. Wowe nk'umukinnyi, intsinzi hari aho umukinnyi ashobora kuzisinda zikamukura muri mood cyangwa zimufasha gukomeza muri mood? Zimufasha gukomeza muri mood, ahubwo kereka yo wenyine yo abaye over confidence, ariko ngiye siko mibara kuko sinavuga ko yenda hari ibibara n'undi byarabaye. Bakinnye na Sekafa, bakina Sekafa, izi match international. Yewe ku giti cyanye numva ko ari ishusho nziza ahubwo yo kugira ngo nibagera muri Confederation bazatange ibiruta ibingiye. Ni imyiteguro myiza gukina n'ama ekipe yo hanze gusa ntayo mu Rwanda irimo, cyangwa bishobora kuzaba imbogamizi mu gihe bazaza muri shampiyona, cyangwa ntacyo bitwaye kuko ama ekipe yo mu Rwanda basanzwe bayaza? Ntacyo bitwaye kuko
ko iyo wakinye na ekipe zo hanze hari indi level ziba zifite. Ni ukuvuga ngo ugiye gukina shampiyona mu Rwanda wakinye n'izo hanze biroroha cyane kuko ama ekipe yo hanze hari indi level aba afite. Iyo wakinye kuri la ritme nk'iya Sekafa amakipe yavuye hari hanze ugiye gukina na ekipe zo mu Rwanda nta ahubwo nibwo numva ko waba bari hejuru cyane kuko ritme ntago zingana. Rutanga Eric, reka nsoretse ku buryo wabonye iminota 45 y'igice cya kabiri kibonetsemo ibitego bibiri cyari gitandukanye n'igice cya mbere. Igice cya mbere cyabonetsemo igitego kimwe n'uburyo ntabwo bwari bwinshi, ariko mu gice cya kabiri habonetsemo ibitego bibiri, cya kabiri cya Rayon Sport ndetse n'icya Al Ahly Wad Madani. Iyi minota 45 y'igice cya kabiri uyibonye ute wowe? Ni iminota myiza kuri Rayon Sport, yaba kwiharira umupira, yaba second ball, yaba ingufu, byose Rayon Sport yari hejuru. Barushije cyane kuko bagiye bongeramo amaherema, ukabona ko hari ikintu yagiye atanga haba mu busatirizi, muri defense basimbujemo ndakeka babiri, ariko wabonye ko ikipe yagiyemo deuxième ariyo yatanze byinshi cyane. Umwataka Kameni Junior ntabwo yakunze gutsinda byinshi, ariko uyu munsi atsinze ibitego bine. Umwataka ufite izihe karite? Niwe mwataka ushobora kuba yaheka Rayon Sport kugera mu matsinda? Junior ni umwataka mwiza, afite karite yo kugumana umupira, afite karite yo kuba yatsindisha umutwe, ashobora kugumana umupira agakinisha bagenzi be, afite imbaraga, afite gabarie na speed ntago ari nyinshi, ariko numwataka mbona uzafasha Rayon Sport kuko yarabigaragaje muri Sekafa. Ino match abigaragaje atsinda ibitego bibiri. Numwataka mwiza, kocha nakomeza akamuha icyizere azatanga byinshi. Ku munyezamu Yves wenda mbari wensorezaho ku gitego yatsinzwe rukumbi cya Al Ahly Wad Madani, hari ikisumuyeho yari gukora cyangwa ubuhanga bw'uwateye kufura? Ngenda ndabona ari ubuhanga bw'uwateye kufura, kuko akenshi igitego kigiyemo ari gihe tuve banagadiye, of course ntabwo aburamo udukosa, ariko haba harimo n'umuntu ubuzi gutera kufura yayiteye neza. Urakoze cyane. Reka Dora Bareyo kwereke amateka cyane. Abona abafana abazungu ariko abafana Murera bavuga ati Murera niyo yacu, ati ubundi ikipe niyo yacu. Ashyira no ku mutima aravuga ati ikipe niyo yacu. Ewe yaje no karikiriya Dora abazungu bafana Rayon cyane bikeye kabisa. Abazungu bifanira Rayon rwose, mwarabona we bivanze bavuga ati ntago mwacika muri abacu. Ibyishimo ni byose ku bazungu bifanira Murera, baririmba ati Rayon niyo yacu, niyo kipe yacu, ikipe y'Imana.